Gore Munyamunegere ya Richard Mujoneni yashyize timu ya Kikaza Habusinguzi kwangura mpaka za Battle of Arena Champions ezo mwaka ogwo bwa nyuma yo kusinga timu ya TK Motorcycles zo muzakamaririzo omuzano guzanirwe nyemwe bazga hachai Arena. Kikazo kuhika mu finals bandize kushoza timu ya Banira na Gori na Harizoro kandi TK Motors yesingire Hayes International na Gori tana hariyemwe omuzano ya semifinals na bwa nyuma abasinguzi aba Kikaz kwasibwe ngabo. Ebyo bikiryaho timu ya Gist Band etandikirege season ensya eyempaka za Arena n'obusinguzi ero kugutura timu ya Joint Medical Stores hagorisha 3-0 omumpaka z'abakuru abarengiza emyaka 30. Obusinguzi obu butire timu ya Gist Band aha mutwe gw'ekimeza n'obubonero bushatu. Kuranse miliyoni na timu ya muje okutwazana twantwine spirit yo kugira ngo tangure the first game kandi na timu yitu ni twatuje sigera twantuje icyereza mu kusanga twire kwangure match y'iko bana kandi twinjira ni ikipe je no ground yi. Ndoram Edwin ahabwa TV West agacenchwire.